دما خوش ببینرین هجا ایرو دوی گلان 2023 ج روزان روزا سیشمی جاره کدن به برنامه هلبجارتن 2023 ام لپیشیا ونه جبو هلبجارتنا لترکیه سرکوماری و پارلمانتو کنه ایدی 12 روشمانه د نواوان دمانده جان گوهم بجن هر کو بر به هلبجارتن دماوی نزیک دبه خباتن هلبجارتن ینج آلین پارتین لترکیه و باکوری کردستانی و زیادتر دبه دوی چارچوبه داشتی ایرو امی قلا باشری دیلوکی بکن و خبات و جوش و اتمسفر هلبجارتنا هم سرکوماری و هم جیا پارلمانتوی لباشری دیلوکی ده چه آسیده تیمشاندن جی امی بوا بینرین هجارا پارو بتن. بری بینرین هجما گودش بو هلبجارتنا سرکوماری و پارلمانتوی گال ترکیه تنه و تنه 12 روشمانه پشتی 12 روشندن و هم خلک باکوری کردستانی و هم جه ترکی هرن لسر صندوقان و جبو دیارکرنا پارلمانتر و سرکوماری نوی ولات کو 5 سالان و در ریبریا ولات ده خودی دنگ بن خودی گوتن بن خودی بریار بن و دنگ خو بکار بینن و جبو وی که اتمسفر که پر زیده یا هلبجارتنی هم لباکوری کردستانی و هم جه لنوا ترکیه هیا اما ایرو قال باشاری دیرو که بکن کو باشاری دیرو که یک جو باشارین هری مزن یه باکوری کردستان یا او گرینگیا باشاری دیلو که دنوا هلبجارتنی دجی مهول بدین بریا میوان خو بو بینرین هجارا پار بکن لدسپی کم چند دانین تکلداری باشاری دیلو که او گرینگیا و یا هلبجارتنی ده بو بینرین هجارا پار بکن ماگود باشاری دیلو که یک باشارین هری مازن یم باکوری کردستان یا کو به قاسی 2,154,051 ولاتی لیدمینن او اف باشار ج نه نافچان پکته لوان نه نافچان جی بقاسی 4,604 صندوق لنافا وان نه نافچان هاتنه و ورندانین او ده انجام وی که جی و 14 پارلمانتر جنوا باشار دیلوکه و که نونرین باشار دیلوکه جبو مجلسا لترکیه ورنشاندن مگوت بقاسی 2,154,000 ولاتی لنافا باشار دیلوکه هنه لی جوان و بقاسم 1,358,800 دیکز جی هرن لسر صندوقان مافی خوی دنگانی هنه اوی نونرین خواه یه جبو 5 سالین دنین ریوبریا ولاد ده جی دیار بکم. مگود دوی چارچوبه ده 14 نامزدین باشاری دیلوکه و در بکن پارتیا چپین کس جی 14 نامزد جبو باشاری دیلوکه دست نشان کرنه که اوی حول بدن که ده خباتین هلبجارتنی انگوان بشین ده روشا 14 گلانی ده وان نامزد انخواد در باسی پارلمانتویا لترکیه بکه او جی و بدنگین ولاتین لباشار دیلوکه پیکوره ولی در ریسا یکمین یا نامزدین پارتیا چپین کسکین لناوا باشار دیلوکه ده سفدا کاراجا دمیر هیا ده ریزا دوامین ده جی مراد سرساچ هیا ده ریزا سیمین ده جی سونگل کوچداخ او ده ریزا چار امین ده جی هر وها موسا آیدن جش خواهی وکه میوان و که نامزدی پارتیا چپین کسکن لباشار دیلوکه به میوانی برنامه مجی و اتمسفر امی به موسر دوام بکن لی بریا وی که ام چند نامزدین دنجین پارتیا چپین کسک دنوا باشار دیلوکه دست نشان کرنه بو بینرین هجا بدن ناس کرن کو یک جوان دیلان گولر فاطمه بایندر özgür هروها عبدالله گوزن ادهم اونالجی و که نامزدین کو ج عالیه پارتیا چپین کسک و لنوا باشار دیلوکه هاتنه دست نشان کرن لعالیه کدن الف یالچن یلماز آچان هروها سینم ارنر بالان و محمد سعید گرگونجی نامزدین کوش عالیه پارتیه چپین کس و لنوا باشاری دیلوکه هاتنه دست نشان کرن بریام لگل میوان خواه ببین امی وکی روشن در بازبوی که تماشا بکن ده سال 2018 ده لباشاری دیلوکه انجام که بچه آوای هات بو درکت بو پیش و ده ویهل بشارتنی ده چی پارتیا چپین کس دبند انجام که بچه آوای جی امی به میوان خوره نقاش بکن لی ام درباسی وی ببین که سال 2018 مگود انجام که بچه آوای هبو او جی پارتیا AKP ده هلبجارتنا ام بجین 2018 ده باجاری دیلوکه بقاسی صدی 51 دنگام بدست خسته بود ده انجام وی ده جی 8 پارلمانتر بدست خسته بون لعالیه کدن پارتیا جه پیش صدی 15 دنگان بدست خسته بود و ده انجام ده 2 پارلمانتر شاند بون پارتیا نجات پرست MHP جسدی 12 و 2 پارلمانتر شاند بون مجلس پارتیا دموکراتیک آگلان HDP
tenê karî bû ji sadî 11 dengan bi dest bixe û parlamenterekê bişêne meclisê ev bi awayeke giştî dike 13 parlamenter û partiya yê jî ku partiyekî nijadperest e wê jî li dîlokê parlamenterek qesenc kiribû û şandibû meclisê. Belê ev yek daneyên sala 2018 de bûn ku Partiya Demokratîk a Gelan HDP duê demê de li bajarê dîlokê tenê karî bû namzetekê bi dest bixe ji ber ku bajarê dîlokê yek ji bajarên herî zêde li nava Tirkiye û Bakurê Kurdistanê ji aliya rejima faşîst ve hatiye asîmlekirin û di encama vê asîmleyê de partiyên nijadperest her tim li wir hewl didin ku serveriya bajar dibin kontrola xwe de bihêlin an gu em bêjin pêk hatên li nava bajar dibin kontrola xwe de bihêlin lê ev hilbijartin wê encameke bi çi awayî bixwere bide pêk anîn jî piştî vê navberê em ê bi mêvanê xwe re nîqaş bikin. Berêbînerên hêja me got îro bajarê Dîlokê û bajarê Dîlokê jî me gotiyek ji bajarên Bakurê Kurdistanê ye ê hem herî mezin û hem jî bajarê ku herî zêde zext û polîtîkayên asîmlasyonê yên ku rejima desthilatdariya Tirkiye her tim li ser bajar dayîn pêk anîne jî ji bajarê Dîlokê îro mêvanê me jî wê bi taybetî têkildarî vêyekê em ê nîqaş bikin û mêvanê me jî Musa Aydin e. Belê Musa em dibêjin ji bo bejdarbûna bernameya me ya hilbijartin 2023 destpêkê em weke televizyona Ronayî TV jî spasiya we dikin. Em dixwazin îro bi taybetî bajarê Dîlokê xebateke we ya ku li bajarê Dîlokê tê meşandin di çi astê de ye em ji we hîn bibin û li aliyeke din em dema ku temaşeyê sala 2018 dikin jî asta asîmlasyona ku desthilatdariya dewleta Tirk li vê bajarê dayî meşandin jî bi awayeke zelal xuya dike lê tişta ku ez destpêkê dixwazim ji we pirs bikim ew e niha xebatên partiya çepên keskin li nava bajarê Dîlokê di çi ast û atmosferê de têne meşandin. Belê ez jî serî de we hemû temaşafanên xwe jî silav dikim. Rast e Dîlokê partiya çepên kesk bi coşek û heyecanekî mezin kete nav Dîlokê bi rastî jî bajarên Kurdistanê ê nav bajarê Kurdistanê de ê herî mezin û nüfusa xwe herî mezin bajarê Dîlokê lê bajarê Dîlokê bînî miniatûrekî İstanbulê jî her kesin bajarên Kurdistanê de pir însan hatine Dîlokê ji bo bêjin. Partiyên çepên kesk hîro xebatan da em dibînin ku tax zuqaf em dikevin esnafandan jî bi coşekî avayekî dilgermî û hevdîtinekî mezin bi hevratînê em vayê vekirina bîroya da em bêjin hevdîtina gel da jî em dibînin bernama me jî pir yoğun derbas dibe her roje malbatek malek dixwaze partiya çepên kesk mala xwe da gundê xwe da mêvan ke ve avayî da coşekî mezin partiyê çepên kesk Dîlokê da bi hêviyekî mezin xarabe dike ve coşa ve dilgermiya ve xadî derketina partiyên em çardê Gulanê sundoqa jî dibînin partiyên çep berê em bêjin Partiya Demokratîk a Gelan bû Partiya Demokratîk a Gelan vir bi vekîlek parlamenterek derxist bû hilbijartina din ve hejmara hîcar zêde bibe em vayî jî hêvîdarin gele me hêvîdar e Belê Musa mirovên din partiyên din jî vê avê de hêvîdarin. Belê Musa gerdengî me divîse ez dixwazim vêyekê ji te pirs bikim wekî te jiyanî ziman û me jî bi daneyan bi bînerên xwe re par vekir ku di sala 2018 de wê demê Partiya Demokratîk a Gelan HDP bi logoya xwe bejdar bû û parlamenterek ji nava bajarê Dîlokê bi dest xistibû. Tişta ku ez dixwazim li vir niha ji we pirs bikim ew e ku dema ku mirov li dîmenên niha temaşe dike jiyên sala 2018 hîn bêtir xelk li pişt
پارتیا چپین کسکن د میتینگان د یک خویا دکه د سردان وین لناوا نافچیان لناوا گوندان د جیب یک خویا دکه گرکو ام وی رژه بین لبر چوان آرمان جواب د هلبجارتنا 2023 ده هنی چه قاسی پارلمانتران بدز بخن جباجری دیلوکی وانی ام بیجن هلبجارتنا بر و ما پارلمانترک ده است بو بله اما ددم تبریکن باوریا گلیمه سه چاره ama em dibêjin tebrîkên em sê parlamenter derxin. Armanca vayî çi ye? Em vanî bêjin 2018 bir da hûn zanin nixaşiyek korona ketna millet. Ser vayî de derbas kir erdhêjek çêkir. Hûn zanin bajarê da bajarê danzda bajara da erdhêj çêbî yek jî dîlok bû. Gele dîlokê hem dema nixaşiya koronaya da hûn zanin bajarê dîlokê bajarekî karkeran e cî sanayiya wayî her mezine ve demê da cî dewlet çi nebû gele dîlokê tenê nixaşiya re tenê berdew hezaran insan berhatin jiyana xwe destan ji bo nixaşî û dewlet ve demê cî tunebû dema erdhêj çêbû cî dewlet sê roj şinda navçeya me İslahê Nûrdaxê û çûn erdhêja wê lêkorîna ketin xebat wê çavê alîkarî dest davetin wê çar roja da cî dewlet hatine bû em bêjin dewletê din gelê din sazî din ve alkê alîkarî bikirane wayî jî engel kir. Em bêjin dema em İslahê xebat dikin gelê me İslahê ve avayî de alî dewletê de şikayetçî em bêjin roja erdhêj çêbû Başûrê Kurdistanê ji bo lêkerûn ekîp hatin dewleta Tirkî bayî engel kiribû gelê me İslahê ji bo Kurdan ji bo sîstema asîmîlasyonê ve xetê da dewlet derdixe vayî hîdê hîşar e yani ve alî de hîşar e vayî hîşarbûna cî em bêjin ve hilbijartinê da xarabe kur ku sistema AKP MHP vir sindoqa da dakeve evna jî baş zanin ji bo wayî jî polîtikayên xwe qirêj dîlokê kirine devrê ve wayî de bîroya min hatin bîroya min ra saldırî kişandin di rojberê xebatên çepên kes ciwanan dema xebat dimaşan em bêjin mirovekî işte dibêjin madde kullanmışkirî ev mirova bi silahan saldırı seranî xebatkarên me yani devleta AKP dîlokê dest dixwaze ku bernede ama em cî zanin ku gel cî zanî ku îdî devleta AKP bir siyasetên qirêj çi derbas kir bila derbas bike partiyên çepên kes dîlokê bi heyecanekî coşek û tebrîkên sê parlamenterên xwe ra ve siyasete bimeşîne. Belê hûn dibêjin li gorî hilbijartina 2018 em ê rêjeya dengên hem Partiya Çepên Kesk ku di sala 2018 de HDP ketibûye hûn dibêjin em ê rêjeya dengên xwe hema bêje ji sadî sed zêdetir bikin lê li aliyekê din jî we ji balkişand li ser du qunaxên sereke piştî hilbijartina 2018 derbas bû hem mijara korona hem jî bi taybet mijara erdhêja ku şeşê sibatê ku navenda xwe li Miraşa Bakurê Kurdistanê bû gelek em bêjin êdî hem rûyê rastî yê rejima faşîst ya dewleta Tirkiyeyê bigeldanasîrin û hem jî daxuya kirin ku êdî ev rejim ji bo gelê herîmê bi xwedî plansaziyeke bi çi awayî ye ez dixwazim her di vê çarçoveyê de ez vê pirsê jê raberî we bikim niha dema ku hûn derdikeme ji xwe we qala zehmetiyan qala polîtikayên qirêj yên ku rejima faşîst
یا AKP تایبەتی هەو دەدە وان زەحمەتیان دەرخە پێشیاوە و کێم ژی بە هەنێکی قالا vêyekê kir lê di aliyê gel de ez dixwazim vêyekê pirsîkim Musa niha erdhejeke ku di nava dijîn ya di nava 5 saniye û xemsariya rejima faşîst de bêtirî 51,000 xelkê me yê Bakurê Kurdistanê ji ser destê vê rejimê jiyana xwe ji destdangan bijîn berpirsarê vê rejima faşîstiyan har ser desthilatdariyê ye. Dema ku hûn derdikevin hûn qala rewşê dikin hûn dibînin ku xelkê me êdî bi rastî rastiya vê rejimê nas kirê yan na? Yani em dema derketin qadan gelê me yani em zanin ku vê sistemê vê politikayên AKP MHP hîdî pir eciz e yani hîdî derbas nabe alî aborî da em bêjin alî erdhêja da yani tu politikayên AKP tune îsa politikayên siyasetên kirêj ser asimilasyon em bêjin ser gelên Kurd politikayên xwe kirêj ser gelê Kurd dimeşînin gelê me vê alî de em bêjin ku yani bilinca vayî da ye yani em derketin ser esnafan em zanin ku alî aborî da gelê me hîşar e yani vê avayî da dixwazin ki biguherin yani vat ne gelê nav gelê Kurdan nav gelê Türk da pir hîşar e vê avayî da jî hîdîn polîtikayên wan tu gelê xara çîrokekî gelê Tirkiye ile gelê dîlokê ra bêjin nemaye ve havayî da jî em jî polîtikayên xwe alî aborî da alî asimilasyonê da alî gelê Kurdistanî da em bêjin gelê Tirkiye ra gelê demokrasî ra dema em polîtikayên xwe wana ra diaxifin ev dikin yani gelê me vê avî da hîşar e yani. Belê Musa de sistemekî wisa heye yani. Belê Musa niha hem ji bo bajarê dîrokê û hem jî ji bo bajarên dinyên Bakurê Kurdistanê ku heta niha me qala wan kirî me bi namzetên li wir re jî nîqaşa wê yekê kirî jimareke zêde ya namzetê Partiya Çepên Kes Demokram lê temaşe dikin ji jin û ciwanan pêk tê gelo ev yek di nava civakê de çawa tê pêşwazî kirin? Belê alî lîsteyan de rastî jî em bêjin hem Kurdistanê hem welata Tirkî lîsta herî civan û herî jin pêk hanî lîsta dîlokê ye yani lîsta dîlokê gel alî civantî de ciwan e bacî nav gelê dîlokê da bi heyecanekî coşekî hate qebûlkirin lîsteyên partiyên din jî em bêjin wexta dema hat avakirin wana da jî em bêjin hem alî ciwanan da alî jinan de şûn nedabûn vacî gelê dîlokê da bi xemgîniyek hatibû navbana da ama gel va em bêjin va taleba va ihtiyaca partiyên Çepên Kes anî dîlokê rastî jî dîlokê em bêjin wekîlên jin piştî hilbijartinê derkeve se jî wekîlên jin wekîlên ciwan gê partiyê Çepên Kes da hebe va navgel da em bêjin rastî baş hat kampirin em bêjin karşılamaya gelê Musa daliyê ciwanan devkek Musa Serbalîstan da jî em bêjin tepkîn partiyên din ra berê xebat dikirin tepkîn din em bêjin ev tepkiyana rastî berî xwe da Çepên Kes pir mirov tên ji bo lîsteyê we ji bo polîtikayên we em kê vê demê partiyên Çepê Kes ra dengê xwe bidin û were bimeşin dibêjin vacî alî me da baş e yani. Belê Musa te janî ziman ku bi taybetî hem di destpêkê de ji me bînerên xwe re parvekir di aliyê jin û ciwanan de baleke zêde ji bo Partiya Çepên Kesk tê dayîn heta ku em bêjin di formên raporsiya anketên ku tîne pêkanîn de ku ji aliyê hem rejîmê û hem jî ji aliyê muxalifên li Tirkiye ve di asteke pir zêde de dengên ciwanan ji bo Partiya Çepên Kesk têne dayîn
و دما کو مروف لقاده جی تماشا دکه اما نامستین پارتیا چپین کس ریجه که پر زیده جوان بون مینای دما کو تدر دکوی لگل جوانان ام بجین هون قال پارتیا خوا دکن د روی ودا چه دبینن بطایبتی او جوا که دبجین ام جو کو وی نامستین انگو اف دکارن جمع فیلم بکن یعنی دانستان که بچاوی هيا يعني واوي يعني وقت ام در دکبن برای شاشتیک چدبه مثلا خاجی دما هفسروکاتی جی دیلوکی کری دما ام دچن گل işte بجن نام برای نامزد ول کدره ام بجن مثلا امن بله شاشتیک برای چدبه پاشجی کیف خوشگونک yani بجن کو برای گله دیلوکی گله ترکی هیدی سیاستمدارن جوان سیاستمدارن جن دوخازن پارلمانتوری دا هبه بچاره وانا دبینه yani vaci em bejin dilo ki ali me avantaje ke dema em için jibo gelin dilo ki jibo gelin Türkiye ve gelin Kürdistan'ı heviye ki mezin dedi ama be heviya gelin Kürt heviya gelin Türkiye em vala der naxın serve ve geci ama xabatin xa به هفرا بمشینن و دیلوکیجی اما سر بکرن. بله. موسا جخوا جبوه البجارتنه تنه 12 روشمانه و دیاره کود نوا وان روزان دجی و خباتن و این پروپاگاندای هین زیاده تر ببه انگام بجین ایدی اوقاز دمی و تجربه بکو به گوتنه که کردی دی بجات نکاری دی دست خوب دی پورا خوا دیاره کو اف لپیشواج روزن زحمت روزن هیم به وستاندن لپیشیاونه د عالی کدن د جز خوازن وی کن ها جوا پرزویکم نه فل بجارتنا 14 گولانا 2023 هون وی هل بجارتنیش بو باشروجا هم گلی کورد هم جبو باشروجا ترکیه چاوا پیناسا دکن لگوری و گلو اف هل بجارتن وی انجام که بچاوی بخواره بینه yani val بجارتنا وجه گفت هل بجارتنا کی گله کی گرینگه yani ne hilbijartine bine edenin rastiç ba hilbijartine em dema derdkevin padan ziyaretanci em dibêjin ba hilbijartine hidî hebûn û tunebûna hem gelê Kurd û hem gelê Tirkiye yani gelên Türkên dijîn giya yani sistemeke faşîst bi Türkiye berê yani hata avakirin hûn dibînin yani hîro em bêjin welat rêveberî welat da ne tenê AKP ber AKP MHP em bêjin Doğu Perinçek û ev kesên faşîst hatiye Türkiye hîro em bêjin iktidara Türkiye ser vê avayî ev nacî roj roj Türkiye bi sistemekî faşîst û tekçi dixwazin pek ava bînin yani bar bijartina sebe wayî giring e yani şerrekî mezin hûn zanin ji bo Kurdan amade dikine ser wayî siyasetekî kirêj ser gelê Kurd dixwazin bimeşînin bi amadeyê wayî xa dikin ji bo wayî em dibêjin hilbijartina giring e eger em bê hilbijartinê ser nekevin şerrekî mezin peş me yani ev şerracikê bi ser rojava dest bike dema ku dîlokçî bê alayî da em bêjin alî coğrafî da jî demeke şuneke taybet daye girîng yani û dîlokê em bêjin aliyekî xwe bi Efrînê re vedibe aliyekî din alî Qarqamişê da alî Rojavayê din derdikeve Cerablusê ser wayînce siyasetekî xayîn kirêj em bêjin dîlokê dimeşînin dîlok ji bo siyaseta AKP a ser Sûriyê ser Rojava biye ciyê Qarakolê wanan e ser wayî em dibêjin gelê dîlokê bi hilbijartinê taybet binêre girîng binêre û gerek AKP, MHP vê carê vendakirin bide. Musa eger AKP, MHP em bêjin vê carê jî ser bikeve se
علی دموکراسی دا علی آبوری دا علی شر دا روژن تاریخی بندامنه. بله موسا دداوی دا موسا گردنگ مدویسی موسا گردنگ مدویسی اجبر کو دمام جینم از هما پرسا داویه بکم تبکاری دناوا دقیقه که برسواوی یکی بدمی کیف خوش ببن نها وقت داویه هون نامزدی پارتیا چپین کست لباجار دیلو که یه باکوری کردستانی ام بانگوازیا و به طیبت هم جبو گلی می باکوری کردستانی لباجار دیلو که او به طیبتی لتوایی کردستانی او لعالیه کدنجی او کسین کو هیویا خوش جهل بجارتنی قد کرنه دبجام ناچن لسر صندوقانش خو بدکو دولابان اف رژیمی هل لسر دستلاتداری بمینه ام بانگوازیا و جبوویه که بگیرن او گرهم بکاربن به دناوا دقیقه که دش برکو دما مجی دی بر بداویه ودشه. یعنی گلی ما مدگوت به گوهرتنه که چه به ام به علی دا خبات خادم ماشینین و گل خارج ده بیجون کو به علی دا قد مرخ نکن هیویدار بن باوریا خا بینن گلن چپینگ یعنی ام بیجون پارتیا چپین کس جبو گلن خا شب روش دخبته که علی ترکی و علی کردستان دا ام بیجن گوارتنه که مزن چه بکه او پارتین دستدار و اقتدار AKP MHP فاشیست و جاره که صندوق آدان بکبه یعنی گله ما دبیجن که وانا به اندیشه دکه صندوق آدان وانان بدزن و آوید آجی برا گلی ما باور به چپن پارتیان کس تو قد صندوق برناده اراده که گل کرد و گل دیلو که امانت مایه و آوایداجی ام بیجن خبات مین تایبتی گرینگ هنه جبو وای گل دیلو که ام برا باور به روژا چارده گلانه برا هرن صندوقا اراده خوا رابطن ام بیجن پارتیا چپن کسی گل دیلو که پارتیا گل دیلو که ام جی امانت داره وانانه. بله موسا آیدن نامزده پارتیا چپین کس که باجاری دیلو که میوانی برنامه ما هل بجارتم و هم جاره کدن دبیشنج بو هم بون میوانی برنامه ما ام سپاسیا و دیکن. صافی دم باش. بله بینرین هجا به باجار دیلو که محول دا خبات و اتمسفر پارتیا چپین کس که لنوا باجار دیلو که ام جوار ایرو قال بکن او گرینگیاوی بوی آوی ام دیگهجین داویا برنامه خویا هل بجارتن 2023 و حتی سبب باجاره که نو ببینید نوا خیر و خوشیه ده هر شاد و بختار